U ovom videu danas ćemo snimati ovu nekakvu igračku za pse koju sam kupio u pet shopu. Uvijek gledam kad dođem u pet shop, ima tisuće tih igračaka i mi se čini da je to više meni zanimljivo nego pesekima. Ali ovo sam baš sve odlučio uzeti zato što ova igračka bi trebala usporiti njih da oni sporije jedu svoju hranu iz dijelice. Jer recimo panda, Nala pogotovo, znači ona svoju hranu pojede za sekundu. Ja ne mogu vjerovati koliko ona to može brzo progutati, pa da se to ne bi dešavalo, zato smo kupili ovu igračku. Napravio sam onaj video do kraja, onu priču o pandi. Ne možete vjerovati koliko zapravo treba truda da se jedan video napravi. Inače sad je subota na večer i rekao ajde da nam... Sad ćemo snimiti još i ovu ovdje igračku. Odnosno ovu tu nekakvu, to što treba usporiti njih da sporije jedu. A stavit ću za početak neku muziku malo ovako laganu za opuštanje, da bude ljepši video. Ovo inače, ja sam to već otvorio sve, ali sam ponovo vratio u kutiju tako da možete vidjeti sve kako je to bilo zapakirano. Ova marka, ta nekakva All for Pups, ima dosta toga u Pet Centru, baš sam vidio da imaju dosta dobrih stvari, dosta onako baš zanimljivih, znači ne ono kao neke obične igračke, nego ovako neke interaktivne stvari koje onako baš potiču kao pse da malo razmišljaju i to je onako zanimljivo. Tako da, evo, sad malo sam približi kameru da se bolje vidi. Ovo je u najlonu bilo, to sam ja već skinuo. To ćemo sad ovako, evo ga. I evo, to je znači ta igračka. Panda se skroz uspava, znači od ove muzike. Inače, ovo je nekakva muzika koja je uz zvuk slapova, znači onih koji teku, tako da skroz ga je to uspavalo. A sad ću vam pokazati, znači ovo. To je znači igračka u koju se stavi, to je napravljeno znači da ima ove tu posudice. Ove ovdje 3 posudice u koje se stavi znači hrana za pse. Tu stavite hranu za pse i onda kad pas dođe sa svojom njuškom, ovako dođe tu, mora ovo ovako pomicati. Onda znači tu imate ove kao nekakve udubine, rupe. Tu se isto stavi ova hrana i onda se stave gore ovi kao čunjevi, kako da to već nazovem. Sad, ono što baš nije dobro je da su oni kao od nekakve gume. Vidite, od nekakve gume su i onda bi to psi mogli pogristi, ali dobro, ajmo reći da znači ovu igračku je dobro koristiti dok su psi pod nadzorom, a ne onako da im ostavite recimo kad negdje odete van i onda oni to sve pojedu i pogrizu. To se ovako stavi, znači tu ide hrana, onda se ovo stavi gore i onda pretpostavljam da pas mora sa njuškicom ovo valjda ovako maknut, vjerojatno. Baš ćemo probati poslije staviti unutra hranu da vidimo da li će panda ili da li će Nala će to vjerojatno sve prevrnuti. Baš ćemo vidjeti kako će se oni ponašati. I onda treći dio ovoga je ovaj kao nekakav dio sira izgleda, ne znam kako bi to drugčije rekao. I tu se isto znači stavi kao hrana unutra. Evo samo malo. Ovako. Tu se stavi hrana. Sad, možda će mi neko sad napisati kao joj, kao to je bacanje novaca, šta to ima kao veze, da li psi jedu brzo ili sporo. Sad, ja mislim da stvarno ima igračaka dosta koje su onako, možemo reći da nisu potrebne, jel možemo mi to sve kupiti da se igramo mi zapravo s tima, ali ovo nije jedna od tih, zato što meni se desilo više puta, znači da su i psi toliko brzo jeli, Nala recimo zna tolikom brzinom gutat hranu da jednostavno počne se gušiti. Sad imaju ove tu kao neke male šape ili šta je već to i to se stavi ovdje, to se ovdje u šarafi gore. I onda sad ne znam da li će to oni skužiti, ali oni bi valjda trebali kao uzeti ovako ovo i onda to ovako otvoriti i tu unutra naći hranu. Sad ne znam da li će oni to, ali mislim da će oni to shvatiti. Zato što recimo Nala, ona bi sve napravila za hranu. Znači samo daj mi daju hrane i ona može se popeti i na strop. To je to u principu, mislim da sam vam sve pokazao što se tiče ovoga. Možda nisam još sve pokazao. Tu imaju ove kao nekakve rupice. Tu se isto može staviti hrana kao neke sače od pčela.
I to je onako dosta plitko. To je više možda onako vizualno samo da... Ali svejedno i to moraju oni tu uzeti. Znači dok on uzme s jezikom, sporije će jest. A ovo ne znam stvarno za šta služi. Znači ovo ne znam za šta služi. Možda je to isto ovako da se stavi ovo gore kao ovako. Ali ne znam, to mi baš nema logike. I sad ćemo mi probat staviti ovdje nekakvu hranu. Ne znam sad da li imam ove suhe hrane za pse, ako nemam, onda ćemo staviti malo jabuke, stavit ćemo malo jabukice jer oni svi vole jabuku. Panda možda malo manje, ali on općenito malo manje voli jesti jer je stariji od njih. A sad ćemo probati staviti znači, neku hranu, ćemo probati da vidimo da li će oni shvatiti kako dođu do te hrane. Evo znači jabuka je tu. Ovo su malo preveliki dijelovi, ali možemo ju ovako jednostavno prelomiti da budu manji. Možete vi tu staviti znači hranu za pse i kruh. Ne mora to baš biti samo one granule za pse, može se staviti bilo šta, znači tu unutra. Stavit ćemo sad malo te jabuke ovako, ovdje. I sad ćemo vidjeti baš da li će panda znači to pokuša doći do toga. Sad moram ovako malo prelomiti zato što su ovi dijelovi preveliki. Dobro, možda čak stane, evo tu čak stanu i ovi veći. Stavit ćemo i ovdje. E sad ako on slučajno ovdje ne osjeti miris, onda ćemo staviti ovako ovdje, ispod ovih čunjeva. Ovako. Možete staviti ovdje i bananu i naranču, bilo šta psi vole i mislim samo ne neku baš hranu koja je prevelika. Naravno može i one granule za pse, pošto postoje psi koji, ja pričam sad za mojim psima, postoje psi koji uopće ne žele jest voće i povrće, nego samo žele hranu za pse, meso i tako to. Ali moji vole kao poslasticu jest baš to voće, jer ja isto volim voće pa onda ih to ih onda učim. Stavit ćemo malo i ovdje, ali sumnjam da će on ovo otvoriti zato što to je onako malo, on mi malo djeluje preusporen za to. A pando. On bi rađe spavao, vjerojatno. Ali eto, sad ćemo probat. Evo ovo ćemo poklopiti ovako. Znači to se ovako poklopi. A tu sam već stavio. I sad ćemo to približiti njemu, da vidi da... Ali on nije baš zainteresiran, ali nema veze, sad ćemo Nalu pustiti. Nala će to odmah istraživati. Evo njuši, da vidimo. Da li će moći otvoriti? Malo bliže sad s njime. Ja ću mu sad malo ću mu pomoći ovako da on skuži da je to unutra. Ali kažem, on nije baš ljubitelj voća. Tako da sad ćemo dovesti Nalu, koja će to vjerojatno odmah će probati to sve. I sad postoji mogućnost da Nala ovo sve odmah slomi, jer ona je baš onako 100 na sat. Ali evo njuška, malo još približi. Odustala je zato što je našla jabuke na stolu. Evo Nala pokušava, evo ga uspjela je, ovaj čunjić jedan je otvorila. I eto, mislim da je to za ovaj video. Panda se sad isto uznemirio, ali ne, Nala definitivno brzo odustaje, ali ona je našla tamo na stolu jabuku i zato je odustala.